بيشتغل بجواره واول شيء بيشتغل بجماره وقت ايرو بارتي مني كردستان بارتي مني واش افا سكرتير ما حمد له هولير رونشتينه دي بيجي امي علي كاري بكام بيشتغل وانا والهولير مانه مجبوط شو الهولير نشبوط شو نروش افانه بو بيتر بيشتغل بعد السكار بك واش وانا كرد بك ون ريا راس بيشوان بكين وشبوط شي حتى نها ودبيشين ام اليكاري تكن وتا اليكاري دربات نبوي باليه سوريده باليه روش اباده يعني انا هندك شكي ما هني هندك زاروكي ما هني شبونا الشير نخش خانه وكسبنا بو اليكاري بو عربكه كاكي احمد ازغمان دك انت مثلا لها وارشونه جتا اني زمان اغاثي يعني هون تشكن او ميكانيزما كاريوا هون كينا هون تشكن شنابي هون كاردكن ام نافي تشراسور ام كاردكن تشراسور تشراسور بله هاي شيء ما امكاني خود كان ام اليكاريام بلدي خود شيء جلسه مدي تشتغل خورتي ماني ايد هندر ام اليكاري ام ددنها بدوش نار بدود ام اليكاريا هبدك ام دكين مواد غذائيه ومواد مثال مواد وكا درمان خانه بالآبا كرنه بالمستشفى الميداني آبا كريه بله كيف احمد وما علana خوشی کرد بری شان هیبا پنج هیبا ما تنسیق شی کرد علان قام شطوره او شی منظمات انسانی آبا بوید منطقه ده بله گلک سپاس جبو کاک احمد عمری چالکوانی سویل جهولير سرخطا تليفوني مرة بو سپاس جبو شيروي انت ابجارة كدي تماشواني هجاء من مهباني خو بقرن ومستطا قوتنا تما بري ما بشكل سكنان تكاري قوتنا خبر دوام خوش ماقو كرد قيادة حركة كردي كد الثورة السورية بشكل كي جواني رنتر تيدابونا طبعا هناك فقد ذكر هناك محاولات كرند الثورة السورية كاوي بس تبي وين معارضين سوريا اوجي سببك مبرر ضد وانا اعتراف ناكر بحق ملتي كرد بشكل صريح وواضح او نوع برج المبرر كي تقارن نكب الثوره السوريه شخورة دين مبرر دبي كرد بالثوره السوريه ده جزء اكي اساسي بونا او مبرر نضنا حق دين ما نودن ما دبي او نا بفكرنا عرب كتو حقي خجوانا بستينكو او نا قيادي الثوره السوريه ده وهجر ضد كفن صار تلفزيون صار ارتش ازاد دندكن او جيش الحر يكون مالي خدر كابل بد ديوان نظامي استبداد يشوفوني خبكوجي ياكي كرد بابيكي بخد جريمه كبرى از قد بيم قد بيم دبيها ولا مخابرات سوريا او بعناوينها كدين جبهه النصره نظام شيء جبهه النصره جبهات اسلاميين لا يشكل شيء بالنسبه للجيش الحر هجر مري ويش خورانك السبب بري دمك شد دولتي دار دولتي خاصه جبهه النصره داخل الاستعمار رشيا تيروري ده ارتشاء ازاد خسر عجز ارتشاء ازاد ضعيفه بيني اياك غرقي دغازه هم هفالي وي بكفر بالنجبهه النصره بنظامك يبر شمولي استبدادي فاشي از بيجي جبهه النصره حياته لي الجيش الحر فيرا نامينه بس مستعده دجمنا خرج شيك في حاله ده باعتبار وانا ضد النظام السوري نظام بر استبدادي بر فاشي او التي خاف الطيران وطوبان وقنبلان ليخي ويجر جيش الحر نقوين ابوا قوين نظام يعني وقتك بابي وانا هين ضعيف دبي يعني بخا ام كسك لسوريا نب اتجاه سلفيه الثوره او يعني الثوره وك افغانستان سوريا بافغانستان سوريا كمتعدد القوميات متعدد المكونات سوريا فيدراليزم سوريا حركسي سوريا صندوق الانتخابي كنت دهن الرخصنين السبيل دجيتا كار ذكر وكي ما في مروفان كاركي تدوي مرسل دجي هبوت تكاره هنا كي بين زمان از لجان الدفاع سوريا ده شغلهم كان صالان لجان الدفاع المدني لجان الدفاع عن حريه وحقوق الانسان في سوريا اكثر من عيسى ام فيرا شغلهم از جيشت مكتب امان العامه وما برحث صيام ودفاع ذكرت شحب سي كرد عرب مسيحي كتيكي وكرد سوري بقى وكوري ما تكريت تذهب دكاتن حبسي ودر دكاتن ما بيان در فلان كاس كات حبسي فلان كاس در كات بس بيانا لشبال ابراهيم حسين عيسو لبهزات درسل فايدة ناكر بلكي نظامنا جي خلق بنا او نقرتنا يعني اشخاص بيشم ذي كاريخي ريخصنا جواكي دا من الريخصنا جواكي ايه بتهيبت بكرداجي هابون وكو ماف وكو داد وتد بارتيه كي كيفن مثلا قريداي
تنقرا كردي تشمانه تكليفان رخص نابوي منظمات ضاد ابتدى شغلها منظمه ضاد تاسيس بول المالي من الحلبه از يك مؤسسين منظمه ضادم او منظمه الحلبه المالي مدى تاسيس بو از عضو مؤسسهم از مجلس امناء ويدا جيب صالون شغلها دورة هناك نافكوكي حزبان حزبيات التنك شيبون مدي كيس ضرارة بجنين ضاد بجنين من بشكل هذا منو عبد الله امام جاي انسحاب كر بله ما موسى تقلك اين زمان لقول فقا بويرا شورشا سوري بكوبة شيء والله شورشا سوري شورشك ملتي سوري جيشكيا كرد تيدا نعم هذا بشكل المطلوب دبي دوري كرداج جوانيز لا تربه ودبي كرد معارضه سوريا دا جي ويك كده غياب نبن وحقي ملتن تينا ستاندن يعني بعد الثوره تينا ستاندن ومعارضين سوريا بقى متاثره بالنظام الشمولي باعترافنا كمكونات الشعب السوري بقيان دبي ديسا او نبه السبب ام دور الثوره سوريا هناك حزب الثوره السوريه ده فرق دكنج ايدين بيترتر مشاركين يعني شانزا حزبن درجيوان في حال كنيف مكوانبا بقول انا اسكانم تسلسل كرقم يكيد ثوره ده كيد ستيك يمكن اهانه شالكبان للتوليق يوم به بس انجمن الاجتماعي كردي هي انجمن الاجتماعي كردي براني وي بسيواني دنا براني وي بلد هي التنسيق دابو حسن عبد العظيم ناخذ درخصتن نشاطي خطيره تجميد كرن نظام السبيل جامعنا ايفور جام حسن عبد العظيم او بخا ما بس من الجمل الاجتماعيه كردي هي دوري ويا مستوى المطلوبه جملتي كرد ثوره سوريا دبي دوري خجواني ماستربيا ما مستاذ بشار بتبرم از جمانتكم مباني كي مثلا خطا تليفونيه بريز سيبان سليم چالکوان سیاسی و جواکی جهولری و کورجنامه وان سر خطا تليفونا ما که سيبان بارباش شان جلک سپاس که سیپان هونتين ناس كرن بپیوندین خو ابر فرا به همو تکلیین هر شهر پارچه کردستانی خو جوانن هر شهر پارچه کردستانی را هونچه و همتا خورته روش آباد بینن روش آباد کردستانی و بتوایی یک کردان بتوایی هر شهر پارچه کردستانی همتا جوانا هونچه و دبین دویق مناغیده بله کاش دلاره و برسا جلکا گیرین که هم دویل سر راوستن انتماع گنجایک و هر گنجک بیتویل پیش هر قناغا که جانا خدا و پیش هر کاره که خدا بشتن او انتماعی که با ولغات خود شه بکتن ماشي كمالا جنجكي كو بيلان وخو بخشي ما حاول دائم كو جروبا كي شه بكن جروبا مصطفى بارزاني كو كار سر بكن جروبا خو بخشي بيتن و ببورن هانا وان كسان بچين اويد كو لي قومان هانا وان بچين هر كردكي هر جهكي بيت ما نوسنجيت خو و ما نوينريت خو زوربي ولاتين جيهاني يتهنكو نها کار بکن جبو ما و چندین سروکت ولاتاید آگادارنو هدف ما چیه؟ هدف ما اول که ام بشین چسباندنا حزر و فلسفه مصطفى بارزانی ام بچسبینید ناف حزر گنجی دا بریکت سمینار و کور و بریکت کارت خوب بخشی دا حقیقت و ایکشوان جی محاول دانه که ام بشین لسوریه که هم ببینین از آزادی هدیدیات تیتا برقرار بون انشالله در مواقع نزدیک دا که آزادی که سرطانسری بیتا دیار بون هم حاول بدن که لسوریه جی امن و سینگا خود شه بکنی و الویره جی گل تنسیق کرنا مد گلوان گنجا لسوریه هم بشن دست کفته که مزنه و انتماع که باش بخینت حضرات گنجی دار سوریه چون که هم باش دزانی که رژیم سوریا دیکتاتوری که و چند ساله اف کردین وی داره بن ظلم و ستماز وی دیکتاتوری دابونه انتماع و بلکی نوع اکیدی حال بیده و گرانتن یا بلکی نوع اکیدی حال بیده چسبانده مدوی جارکاری ام چه بکن چونکی هر که یعنی اگر ام سبب ببینه دولت جی به انتماع به دانان سنبلکی ام بیشین سنبل مصطفى بارزانی یعنی وقتی کسی که سنبل دابنین به انتماع وان ام نشین اف آزادی و اف دولت بونا مجیا بمانه كاكسيبان چه ميكانيزما وهيش بو بهتر جدادنا يعني برهب كرنا بيودين كردي كردستاني بتبرا خورتن جنجن كردستاني بله ايش بو خاطري ايش بو خاطري اكل كرنا بهتر يعني مرسلير دوي قناغا نازك ده بله خوشبختانه از کار گلدار بوده خاله که بحجه بکم که ماوکی چند روزک برینه ها که مالا گنجک لسوریا هات نه ناو گروپا مصطفى بارزانی بنوی نرواتیا
هزار گنج سوریه که هاتین سر گلکوه مصطفى بارزانی لبارزان و بیا عمود هاتین حتی بارزان اوه يعني مزگینیه که جلک مازل بکو گنج نها انتماع از زورا پیزد اوید یاد نافده و ما تنسیق جلوان کرد چونه دهو که جلوان رینشتینو ما تنسیق جلوان کرد نها پیوندیت ما جلک بهیزن پیوندیت ما جلک بهیزن جلوان که حوالت ما وان گنجت ما لسوریه هدف ما جهر وکی من دا دیار کرن هدف ما اول که هم بشین فکر و فلسفه مصطفى بارزانی بچسب بینین ناف هر کردکی هر جهتی بیتن كاكسيبان از قومان دكبت اندامك دزگاه برزادي خير خازده چه چالاكي وين جواكي روشة ديري بيواري لهنا ام لگروپا مصطفى بارزانی اف گروپا بیک خاطیاج کسین اکادمی و دکتورا و خدان ازمونه که زور هر وقتی من کلا دیار بوده دیار کری اف گروپا مصطفى بارزانی حاول بده فکر و فلسفه مصطفى بارزانی هم بچسبی و جلائه که دیج به هندک پروژه خیرخواندی تاینو ام دشین مثلا جوازی ما نکرینه همه چونه خانقین و همه چونه کرکوتی و ناف احزاب سیاسی دا اگر شهید جوان را چه ببور من همه چونه مالوان ما کمک خارنه بوان برینه ما دست حالی کاری بوانی دریش کرینه اوجید هم ریکا خوبخشی دا و همین ریکاوان هندک کمپانی که آری کاری ما دیکن هم بشنوان آری کاری بگه اینی ببوره کاکسیپان گوتنه کتا داوی هش بانگه کتا گوتنه کتا داوی جوان کردارا گلک سپاس و سیویا سرکفتنه بو کردا بخوازم چاوا ما در بدری دیتیه پیشته سالن بوری دا ما چاوا دیتیه اف نخوشف سری ما کردا هاتیه اول ببینم پیش بینید ثروات دکرنه کوفها نوکه اوجیت هات در بدر برون یا مالا خود کردستان المالا ما گو چند کم پیت چه بوینه هیچ خما هندجی نخون ام همی کرد ایک دنگین و ایک ریزین تایبتی پرسید نتویدا و انشالله دمک نیزیک دام دی پیروز بایا سرچفتنا کردستان سوریش که بله کاک سیپان گلک سپاس جبو شیروین تو آخفتنه تیو خوش سیپان سلیم چالکوانی سویل جهولیر سرخطا تليفونا مبو ام زور سپاسی عوید کن دیسا ام مهوانه خود بگرن ما مستا ام پرسا خود دوباره کن یعنی پرس بیرات ام سر شورشا سوری بری بکوفه ام تاخوین منهش تبدایی بین گوتنا خوا اگر تکار بی شورش سوری دا کرد لده پارچان ده خطان خط که خط برزانی و خط کرد سوری ای سر بخواه مستقل خط اتحاد سیاسی ديمقراطي 4 بارتيان دا تشيبي تاف هناك هوال مد بارتي دين دا جهانا هناك وانجي الجمع جهانا يعني بس هن حرد خط هفد الصافي نابونا ام امديدكن جي بارتي كردستاني عراقي ريمي كردستاني عراقي وجي سروك برزاني جواني زيداتر لبر كرد سوري بساكنه سبا ماجر نبن نپران جوان بشینه تجارت ری وک جوانا نان درمان شیر آرد غاز بنزین مازوت بشینه بینی فروش کرد عراقی و مشکلی کرد بنابر سوریه وانی حل نبیه انها بوقت چند انسان البرد چند معاشان ده و ورقا حل نبیه مشکلی وانا من شرح کر مگو عمد انتفاضه کردستان عراقی ده ماليجان شكربون حر مالك كرد حر جندكي ما توب ذكر شكلك منظم تسليمه ومثلي ثوره ذكر دبي او شكلك بقى ردي مساعدته بوي شكلي وقصدي هاتم كردستان عراقي جمعيات هي اغاثه على اساس ابو ناره بشغل من وانا دين دهني وعم كان بالياردميات كيف كن نعم للراتب دقرن نال ماكينات كدفع رباعي دقرن وعم لجم خلكي خودكن مع نكون بخانيات تجيب كليش خرا بقرطه ساعات تخش هود لحلب دمينا حلب رينا تبشتي روخنا رجيما اسد خلكي ما كردي حلبي وروشا واشبي ويتناكو كيشي بدنا برابا وخلكي نشتجي حلبي والله خلكي عربي حلبي انا ذكر منطقه تماسمك ملت عرب يعني لسوريا ندج من الكردانه بين النظام الشمولي وكرد جينا ورقانا وناكو كيجي بوي شكلي شيء نوبن وحتى كرد عرب درزنتين نيف منطقه كردان درودن انا على حلبي او كردي بنابرج نيف منطقه عربيه تين منطقه كردي ردنان حتى خد بينا او يا دليل ملتي سوري جيشكي بهافدرا دفيز الميدي بهافدرا تدي في نظامي دجمن نظامك شمولي استبدادي ظلم بلا كر لسوري جيشكي ما قوي كردان
فملتي سوريا ملتك مكونات ملتي سوريا ندتي هذا جهاب حظنا شقص نظام غاص ومكونات برده هذا جي فايده ببينه جي كرد جي عرب جي سنه جي دروزي جي علوي او بخاك جي هذا ملت هذا حظك ونكون نظام بالنجاح هذا تجربه الخضا بكون ملت برده هذا بس كده